لعفرين والشيخ مقصود بافشون بردوامن والطابقة يقوندوار الرقاية داعش مهلة حفتة كددا كردان داكو مالين خواvala بكن. و خواندن 65 کسی و 12 آلیین لشگری داکو بشداری جوین ریاد ببند ناوان دا جبهة النصرة و احرار الشام. لترکیه گرتنا 1300 کشبری کو دخواستن در باسی اوروپا ببن و امریکا طاهر آلچی وکا پیلوانکی بناف دکه. دوباره سلاف سروک هرما کردستان و پشتی سردان خواه لمیرگاه عربی به داویکریه دهدان ایواری گیشتا باجار ریاد با تخت عربستان سعودی. سروک هرما کردستان مسعود برزانی لگل شانده که پیل بلند گیشتا باجار ریاد با تخت عربستان سعودی و ده لگل رایدار و شاه سعودی بجوه و تیزانین که او سردان ده چارچوبه سردان فرمیدانه بو ولاتین کنداو عربی. سروک ولات چیکه میلوس زیمان دادیار کرن که راگهاندن سرخابونا کردستان مایه لسر دمه و ج ترکیه خواستی دا که هلوستا خواه بده یانجی پشتگیری داعش بکه یانجی پشتگیری کردا بکه. سروک چیکی و ده پیوینه که تلویزیونی دا دیار کرن که راگهاندن سرخابونا کردستان مایه لسر دمه و آنی زمان که آنها یان پشت را ده هرما کردستان سرخابونا خواه براگهینه. هر وسام میلوس ج ترکیه خواستی که خودی هلوست به او دا خوازه زانیبونه به حکومت ترکیه پشتگیری که دکه یان کردان یان جری خصنا تروریست یا داعشه ده داویه دا میلوس گوتیه که هزن پیش مرگه هزا یکمه که لسر زمین شر رخصنا داعشه دکه هجای گوتنه که جد دسپیکا ایریشن داعشه بسر هریما کردستان و ولات چیکه پشتگیری هزن پیش مرگه ج آلاوین لشگری کریه او پیشوازیه سروک هریما کردستان وک ولات کی سر بخوشی کرد. دهل باجار هولره و د مراسم کدا جداهی به ناو شیرزاد مامسانی وک نونرکی پیکهاتین جهودی د ناو وزارت اولدار یا هریما کردستان دا به فرمی هاتیه دست نشان کرن. حکومت هریما کردستان دهل هولره یکمین جار مراسم کومکوژی کو دار ماف صد جهودی یعنی عراق دا پیکهاتبو هاتیه بیر آنین. در مراسم دا نونرین حکومت هریما کردستان و کسایت پیکاتی جهودی بشدار بونه و تیدا نونرکی جهودی به ناو وزارت اولدار هریم دا هاتی دست نشان کرن. دوی کنکوژی دا سال 1941 دا صد جهودی عراقی راستی سرجی کرنه هاتنه و پشت را به هزاران جهودی عراقی کوچی وراتی اولوپا بونه. هیزن اولکاری ترکیه 1300 کوچبر و هجمارک قاچاقین که دخواستن در ریا ایجاد در باس بکن و بره خواه بدن اوروپا گرتنه. هین چالکوانان جه پارزگاه کاناکالی دانا دیار کرن که هیزن اولکاری ترکی اپراسیونک لدیجی کوچبرین که لحیشت خالین گرینگ لپارزگاه لدار خسته بون و تیزانین که او خال ین هری گرینگ بون جبو کوچبرن را و در ریا وان خالاندا خواگیهاندن ولاتین یونانستانه. اف اپراسیون هاتیه پشتی لحف کرنا کل بروکسل دنابرا سروکین دولت اوروپی و سروک وزیر ترکی دا چی بویا که ایدی کوچبری ج ترکی ورا راوستاندن. درباره هلوستن کشتنا سروک باروی آمده طاهر آلچی وزارت دروی امریکی غمگینی خواه دا دیار کرن و گوتیه که آلچی پیلوانک بو. بردف که وزارت دروی امریکا الیزابیث توریدو د داخویانی که فرمیده داخواست جه حکومت ترکی کریه که لیکولینان درباره کشتنا طاهر آلچی دا بکن. دا که گناهکار وره بویر مرن جزا کره. تیرودو سروک باروی آمد طاهر آلچی وکا پیلوانکی بناف کریه گوتیه که دوی دوزه دا آشتی جهمو ولاتی کردی را خواستیه. هجای ببرخستنه که سروک باروی آمد طاهر آلچی روجا شمیه بوری لباجار آمد لسر دست سکوانکی و هاتبو کشتن. ساندیکای هنرمندین روجاوا یکمین چالاکین خواه لکامپا دومیز انجام دانه پشتی پیشکش کرنا شانویا که لسر کوشبریه بستران شاهی خستنه دل پنابرنده و دیلان ده ناو وانگری آگاهیم بهتر در راپور نوچگیهان ما رود ابراهیم ام تماشا بکن. چالاکین جور بجور هر دنبو پنابران لدار دکهوه و جه خود دل وان ده دگره. سنتیکای هنرمندین کردستان روش آوا یکمین کنسرت لکامپا دومیز لدار دخه.
بخواستم هفناسینه که چه بکن جبواجی و هنرمند دیمه که خوش بون به وی سندیکی و آوا کرناوی بینگهی جبر وسا مخواست مهانگی چه کنو دلی وانش خوش بکن و وقت بجنه مزگینی خیره بدن ملت ما هجمارek استران û dîlanên Kurdî ji aliyê gelek hunermend û komên folkloriyên Kurdî hate pêşkêşkirin. اف کنسیرا همه چی کریا بو خاطر کیفکی ام خنا دلیوا پنا برادا دلیوا خوش بکن و بنفس الوقت ما بیرانینک رحمتی جمال سعدون را شکر Ev aheng ne tenê bo penabera bû, lê ew nameya hunermendan bo pêşmergeyên Kurdistanê ne. ام هنرمند حمی پشتگیریا هنری بکن تو ام پشتگیریا پیشمرگی لسنگر شریده بکن به هنر خواه به پیوه خواه به آواز خواه به شعر به پشتوانی آوا بکن Tabloyek ji şanoya koçberiya ber bi bihuştê ve hate pêşkêşkirin. Koçîroka wê birîna di dilê her penaberekî de vekir. بحث كان وملتي ما تشي معاناة ديا يعني نبص ملتي ما جبر شر وبفتشوني وقنبلة وطياري بشار بعضايا نها ملتي ما جارة كدي بمرنا دي تش كشتن يان سيوان شوطانا كونادا يان سيوان تفتصانات آفيدا غرقاندني دا يان دمرني دا شاحينة كدا وجا براستي بطايبتي افشانو اما السرفا كسابو اف كسي بنابر دبن شانويا مسر وضعين هاكي بسر كوشبرجان هاكي وعالم زاري خود بن آباد دمرن ورياض دمرن براسيم يتشتي قال كي تيشن ام خوازن نلقي خب بين عالمي الساخ بزارو كي خونا بن وآباد بزاري خونا كوشن Çîroka vê şanoyê neş xeyala van kesaye. Bav û keça xwe diriya mirinê de berê xwe didin welatê Ewropayê. Dê jî li hêviya wê yekê ye got bigihê wan. Lê bav û keça xwe avê derbas nakin û keç winda dibe. Bav jî bi tena xwe bi dilekî şikestî vedgere li ba dayika ku li ser agir li hêviya nameya wan e. Şanoya koçberiya ber bi mirinê ve di yekemîn konsertiya sentîkeya hunermendên Kurdistana Rojava li dar dikeve. Gotê de behsa çîroka penaberekî dike, dixwaze bigihê welatê Ewropa û jiyana xwe xweş bike. Lewma armanca vê konsertê jî ew bû, jiyana penabera hebekî xweş bike. Ji Kampa Domîz, Rod İbrahîm, Orient News. لی باجار خامشلو روشا پرورده د دبستان باجر دا گیهای آستکه پری خراب و هجمار خوندکاران جی د دبستان دا روج بروج کیم دبه در راپورا بیدا شروع ویم بیتر جنگا کول سوریه قومیه باندورا کمزن لسر اپراسیونا پرورده کرنه د دبستان دا کریه لروجاوای کردستان به تایبتی لباجار خامشلو دناوا روشا لوازیا آبوری و اولهیه ده خوندکارین دبستان قامشلو در روشک زور ده درباس دبنه و روشا لاواز باندور لسر درونی وانجی کریه هر وسا کریزا کوسوری تیده درباس دبه و جبر هلوشاندن روشا اولهیه جی رژه خوندکارین کو دچن دبستان انگیهای آستک خراب به و اوپری کمبویا طبعا بالنسبه لواقع روشا خراب یا گنافچه تیده درباس بو گلک باندورا خود لسر روشا خوندکاران کر و باندورا وی لسر مالباتین خوندکارا جی کر و عمل همبر وی روشی دستگرتی نامینن مثل ما يقول الصاحب ساحب لقامشلو جبر روشا آبوریا لواز هروسایا اولهیه جی رژه کمزنج نشتجین قامشلو زاروکن خناشین دبستان حکومت ینگریدای رژیمه جبرکو اول سرجیانا زاروکن خواد ترسنه او تیزانین کو دبستان رژیم لقامشلو روشا پرورده لیندوی آستاقنج ده جبرک ماسی انجالی ماموستیان و هجمار وانجی پریکیمه هلا انا طالب المدرسه از شاگردکی دبستانی ما پشتی از هاتم ماموستی خو ندید مجری و بریا دبستانی را گوت گو کورسا بدن ما جمرا گوتن اف نکاری ویا ما ام چاوب کن اف جیانا میه ايش نسوي هذا واقعنا يا دناوا آستنگیان و پرزگریکان ده خوندکارن قامشلو تهیویان ده دبستانان ینگریدای ریوبریا پرورده یا رژیم دناکن او جبر ویکی خوندکار مجول دبنه
کو dev ji xwendinê berdin û tevî jiyana kar bibin yan jî koçberî derveyî welatê xwe bibin. چاندنا گنم چاندنیەکی سەرەکەیە لە ڕۆژاوای کوردستانê بە تایبەتی لە هەرێما جەزیرێ di sala dawê de ev çandinî rastî gelekî astengiyan hatiye û berhemên vê çandiniyê û coreyên jî girtiye gelekî kîmayî li ber vêyekê jî berhemên wê jî bi kêm tên nelgorî salên berê ne. Agahiyên bêtir li ser mijara çandiniya genim di vê raporê de. Jotkar li herêma Cezîrê berdewamin di çandiniyê de û bi taybet çandiniya genim ya ku ev herêm navdar e bi berhemên pir û baş ji vê çandiniyê. Di proseya çandiniyê de li pêş cotkara gelek astengî durist bûye wek kêmasiya karkiran û alavên çandiniyê. Herwiha peydekirina semadê û kirîna wê ji bazarên reş sedemek serekeye di aloziya vê çandiniyê de. Cotkar ji gelek tiştan gaznan dikin. Semad gelekî kêm e, niha gelek cotkar genim naçînin ji ber kêmbûna semadê. û eger hebe jî semad gelekî buha ye. Her wiha alîkarî ji diravgehên çandiniyê jî hatiye birîn. Alavên çandiniya genim di salên dawî de lawaz bûye ji ber tunebûna coreyên baş ji sotemeniyê û bihabûna wê li bazarên reş. Her wiha xizmetguzariya elektrîka bîrên avê nemaye. قبل الأحداث كان البرميل ب 1500 بري كريزي برميل مازوتي ب 1500 بو وكاليتيا وي باش بو هروها الكتريك جي هردم هبو وخطاسين بيراد دهات بكراني لانها الكتريك بجارده تنيه خلق چاندنا جنم كيم كرنا جورين خراب جي توفين جنم وكسكايه وبهابونا سوتمنيه وتنبونا الكتريكي سدمين سركيه خرابونا روشا چاندنيا جنم وبرهمين دن لهرما جزيره یاکو تێزانین مەزنترین و باشترین دەڤەر ji çandiniya genim û cureyên dîtir lewma dahatiyên van çandiniya di salên dawî de gelekî kêm bûye. Gelo ev pirsgirêk wê rêveberiya xweser dikaribe wê çareser bike? Di dawiya bultena me de dubarekirina sernûçe. Li Efrîn û Şêx Mexsûd pevçûn berdewamin û li tabgaya gundewarê Reqayê Daeş muhleta hefteyekê daya Kurdan da ku ji malên xwe derkevin. Vexandina 65 kesî û 12 aliyên leşgerî da ku beşdarê civîna Riyad bibin di nav wan da Cebheta Nusra û Herar Şam. Li Tirkiye girtiyana 1300 koçberî ku dixwastin derbasî Ewropa bibin û Amerîka Tahir Alçî weke pêlewanekî binav dike. Vîdya wê em giştin dawiya bultena xwe ya îro heta bultena siba. Her şad û bextewar.